Hamam şol bir kilim bilen yentigi yaşayıp bitini men jan kisakelerim aşona şekilde. Hamam şol bir kilim bilen yentigi yaşayayım. Hamam şol bir kilin. Hamam şol bir kilin. Hamam şol bir haşerat. Ürek, şangı tayağı indi. Takta. Başkırp kurayı. Konma başta konmaz iken indi. Günler boyu aşıy, tünler boyu aşıy. Sankilen men aytam to'xtali. Narsa desen şol kadarla aşysik it konmaganга. Bulayda produktlar qimmat bitmen aytam. Vrashqa ko'rinib tursag'ingga bir hal bo'lmadimi deyman. Shula bir kunda bo'lib ketdi vrashqa. Ko'p da o'tmay aylanib qaytgan. Anidi analizga sidikda sıradalar deydi. No sıragaş men aytam, olmaygan aytib turasың, o'zimdan kim bereyim men aytam. Ey kishilarga, sizlarga oyatjan kisakeylari. Benim kilim deydi. Bir atna bo'yi sidik bir çilek. Kelin men aytam, nega sen kishi kuldirasiz? Analizga bitmay aytab, anga bir yarti mayonez bankasida jetadiyman. Yani de, zat ne deb aytasinlar deydi. Shulay ayttirib benim kelin bir çilek sidigin ko'tarib ketdi analiz davajlarga. Ko'p da o'tmadi aylanib qaytgan. Ana senchiri. Narsa bo'ldi men aytam? Menim sidikdan bit shakar topdilar deydi. Topqash men aytam aybat bo'lgan, nega uni tuda ko'tarib berasiz chilagini qoldirib qaytarga edi? Ey anidi. Men bir durak tugel. Ol jular vrashqa bir chilak shakar qoldirib qaytarga deydi. Ey başsızın başsızı, ey başsızın başsızı. İnesini aşağın qudag'iga. Qudag'iga başsız bitmeni. Onun bet kelin bo'libdi, shularda kelin tisli bo'lmadi jan kisakeylari. Marhum Abdulmajid balaqayim bet shistayga ubarkaga bargash bir presidatil yaxshi ishlagani uchun bir bunkir buday bergan bo'lgan. Menim kelin bet shul buday ishina ko'milib yashirinib qaytgan. Abdulmajid o'g'limda sizga anon qaytganin. Be? Marhum Abdulmajid balaqayim bet zil mashinasi bilan qopqati bilan kelib to'xtov bo'ldi. Menim kelin buday ishidan qalqib kelib ta chiqdi. Sikirib ta tushdi. Sizg'irib beyila boshladi. Hozir ikkinchi kunda ketdik bit qudag'iylarga qiz silashirga. To'y silashirga ketdik. Ilk qudag'iyning qilarmishlarini ko'rsangiz. Dünya yüzünde minne de şistapop bir hatun yok qudag'i degan bo'lar. İkinci günü betlab qaytaman qudag'iylardan. Betlab qaytdim. Ol qo'shinan da qo'shinam, qishinam da qishinam. Boshima tuzar halim yo'q. Optirag'ash yurdim da o'zi bizning tuban ishda yashovchi mol vrashi Asseminator G'olimjonga tushib ketdim. G'olimjon balaqayim men aytam. Kishilarga siylik ko'rma, o'zingga samagonda shiraman deyman. Shunda butun yerimda qishida. Ertaga bizga tushib meni qarab ketmasin ekan men aytam. Tong bilan kelib jetgan balaqayim. Qarab ketding ishdasan endi. Ey Sakina paday, bitlagansin bet sendey. Ul xlorofosa, dixlofosa, do'stda beleznasi qolmadi. Foydasi tegmagach bitdan shashimdan qirqib bitirdi. Bir yil bit boshimdan shallayoliq tushira olmadim jon kisakeylarim. Ey, silasang so'zingda Söylemesek ishlab qoladiganday. Baltar bet qudag'i bilan ikkimizga o'rtaq bo'lar deb inkubatordan 30 qozlabga salgan edik. Qudag'i bet shuni 7-sini ketirdi. Ulabatlar qudag'i degan bilan.
Ulersin ha. Ol benim Құдағиға ғымырға жетпеңеш тәжетмәді, тұймағашта тұймады. Қая Құдағи мен етіп жетесі деймін. Құдағи дейі, көрші шайдоларының әті кіріп түнләді жейді қазан ашап шығып кеткенді. Құдағи мен етім, алдаша біліп алдашмайсың. Урманнан келген екі аш көріде бір yolu жейді қазан ашамай мен етім. Қалған жейдесі қойда деймін. Құдағи дейі, қалған жейдесі дейі, қырық қазларына еріп үшіп кеткенлерді. Декабр ойларында үйде қырқаздар ішті. Ұшырған еді қат боласы кілетке. Қақлап қойған. Әйттім Құдағиға. Ну, әйттім. 15 жыл ішімде сақлаған ағуымны шығардым. Жайығына шықпай тұрайды. Рахаттанып айттым. Құдағи мен айттым. Меннен қысып қалған қозардаңынан байымастың мен айттым. Шол қаздың бұтларын киберген вақытта мен айттым. Итлері тіш араларыңа қысылып, сүйектері тамақ түптергеніне құдасы жарар евеқлайым деймін. Айттым, рахаттан деп айттым. Кім болған алып шақла? Құдағи мен айттым. Шол қаздың майларын ашаған вақытта ішкелері кетіп ентік деймін. Ярат пинаватина фитинаватина деймін. Тілеккәрім қабыл болсын деймін. Айттым, рахаттан деп айттым. Ішлерім бошап қалды. Құдағи мен айттым. Шол қаздың мамықларынан міндерлер ясарсын дейдім. Міндерлеріңе біттер елешіп, тәндері қыршан қаласын дейдім. Айттым, рахаттан деп айттым. Кім болған алып шақла? Құдағи мен айттым. Шаллы жолларында бекіп жүресің дейдім. Камаз асларына кіріп, ішектерің жылғауды бastın дейдім. Айттым, рахатланып айттым. 15 жылдық ағуымны шығардым. Соңынан айтыр сөздерім біткеш, эт болып үрдім. Құдағи мен айттым, хау-хау дейдім. Рахатланып айттым. Жан кішекейлерім сөйлесең сөзейімді сөйлемесең іште қала дегендейін. Ғабділмәжид балақайында вафат болды бет, өліп кетті. Бір неделі шене, бір неделі қарысты болар памағат етмәді. Өзіміздің шалды балнесінде бір кіші ятқаштың Қазанға направление бәжі бергенлер. Қазандағы врач плаги бұрып қайтарған Ғабділмәжид балақайымны. Ғабділмәжид, сиңа бір нендеді лешение, бір нендеді лекарство помогать етмейешек. Итсе итер, сиңа қатын қыз сүті ішері керек деп қайтарып жібергенлер. Ұят болса да айтайым жан кісекейлерім. Ғабділмәжид балақайым бетіп қайтқаш, 3 ай бойы келінің емейін еміп жатты. Ғабділмәжид балақайым кипті құрыды, рәткейлері бітті. Келін гуләти де башлады менен өздіріп. Шулай бір вақытына келін балақайымда үмітләнгендер енді. Ғабділмәжид ұлымнан емедіп жатқанда мұндай сұрау берген. Ғабділмәжид, сеңа емейден башқа бүтін нәрсе керек мен ме? Деп сұраған. Ғабділмәжид балақайында шуда ответсіз қалмаған. Керек. Бірер кісек епе кетірсек әйбәт болар еді бет әбі.
өліп кетті, енді аортық сақлары жеңіл болсын. Siz de elle kimleri bulup, ağız jarap xıyqıldашып отырған балсыз тағына. Сіздің келін қыдағыларыңызда патшандықыны яралмағандыр әлі. Сөз юқтаңына сөйлеген бұлам жан кисәкейлерім. Әлі бит әлі келінің арқасында, өзі біздің шаулының зор концерт залында 60 yaşım тұлса да, бүй отуарана жүрген бұлам. Бірәр бүйімді бейіп көрсәтмейін ме? Көрсәтті. Ayaklarım sızdı benim can kistekelerim fazla. Kortaydım bitinde. Ayaklarıma angina bit benim. Allah kullarını açıp duran. Eyde indi bir irtikamızga kirib lakkash va metlerini bilmey bilmez. Benim bunda bir karmış yigit var eyde indi. Bayır var. Gidelim bunda. Yüzeklerimde inişi benim. Şayargan bala benim bilen. Şayargan bala tütkesi bilen. Balık kişide şap oynadım. Bugün akırgına oynarga taraşı. Bir niftekamızga kirib lakkash Kadir Kaya Basırga yetirmin. Eyde adına sizdir baş kerskengini. Mena şundan oynadım. Şibeli. Can kistekeylerim, pensiyelerini vaktinde vermiler deyim. Pensiyelerini vaktinde vermeseler de akşam entegre yaşamayayım ben. Restoranda vereceğim bir tane. Bir restoran gibi kuşatayım mı? Tik tak mı? Yok, kan. Kan deyim. Bilemem de. Bana şundan oynayalım. Balgaç basana. Siganski de bildiler. Billahi de. Batarinen var mı? Var. Kıra şunda basar.
Sakine Düdey. Sizge alkışlar. Nerse, tağın büyütemiz mi? Ayaklarında angina değil. Yani, ayya bir büyük işi verse bitip gideyim de oluyor yine. Ayya tağın bir büyük olsun hani Sakine Düdey.